Bene yabalinga kwati. Babera avere enfumo n'abasirikale. N'emundu dinene bamukubisa engeri gye nabo okumpi natasobola kuwanika mundu kumukuba wanuunu kyova obona kuba yena yerwaine kuku nga benda omutwala ku akasawo ng'ate tayenda bakatwale nga kalemeireko kyera bamaze batwala akasawo kabaire mu sente akabairemu ebintu baleke babaze nti kali mu sente kubadde abanesaawo hoteri ed'obwire nabaire ndi ku magombe esimu lino ndirekeire abaana waka bandetera esimu mwani nawaabwe yawe yankubira yakuba ati maama ati muwala we wiga nga adija ati bamukubya amasasi yakoze eki ati afiire ati babaye kumutwala mwedde alina kavule ati aye afiire nabisibwako bino ava ku lumbe gye nabaire okutuuka waka omwana gye yabaire yaka ati be maama sirika ati mbwairibwa naye bali mutwala mwedwaliro naye balimutwala muteeta baje bamulongoosa ekisambi amasasi gasasirisigairemu ati niyo nale bamukubye mu ndera ati ebyenda byakoze eki byayoyike abisiibwa bubi embeera yabaire mbi nno andi nkivumirira olw'okuba nti kirese abatuuze okutya okusula mu nomba obwire bwona bwona nga bali kuliya era kyova olibona n'esaawa eno abatuuze bakegugunze buli omu amakono ateire mu nkoto olw'okuba nti mutaka munaibwe neyatuusibwako ekintu ekyo nvumirira abakoze ekikolwa ekyo kuba ey'embeera tinungi y'okuba nti abantu bali kulekerera okukola emirimu gyaibwe batandika kwenda bya bwereere andi bano balaze obukano bwankukunala kuba babaire na bigere era ebamaze bajja era galenga ku muzigiti era wona bakubikizawo ebyasi nenda okwebaza poliisi nti yatuuse yakola omulimu gwayo ekyomukisa omubi nti amaadi gamaze gago gateteganya sin eyalibaire ng'esobola okuyambako okunonenkereza yaize ng'ava ku mulimu abazigu nga bali kumuyidiraku bakunagana we bakunagaine yayenda yeswaige mu muzigo gwa mwine yamweta ogwa neiba we yamwese bano bamusika bamuyiza ano ku busubi oyikunfuna we yakaya ati bali kundita ola fulume aida ataso noye nabagandagaza mula amasasi ole yagwa mule n'abaana wano ni batandika ogamukuba amasasi bamutole kwa akasawo ke yabaire n'akasawo wano bamukuba amasasi wano mu bisambi kunda bajja n'akashi bajja n'akasawo twatandika okuba enduulu we tweta poliisi twabatakwesa saagenga y'amaani nakati bana mukoye tulimuke tuwana abasadde basobola okwira kubanga twakubye esaawa nga anamba abasadde kayibaira we baize baseeta gale kumbi kayi batandika okuba amasasi twalumuka ngaye munaifu ali awo we twalumike twayira twajja omulengezaako ngaakalimula mukayi twayira mutwakuba enduulu we twakubye enduulu awo twabeere n'amagezi okuleeta pikipiki okumutaako omutwala mu idwaliro abasadde abaye bavaire birugavu esayizidde abavubukavubuka byezira yatendwike embeera yetwabwenemu embeera okutuusuza obubi we bakubye amasasi bamala baira era we bayize bakoye nga tibagire n'omwana batujjaku n'omwana omwana wuule gwe bagire naye bwe twalumwike ogwasoose baboneka bayagaye n'omwana ku bbalaza omwana wuuno gwe bagire naye gwe bakoye nga tibagire n'omwana bamulekuire esaawa mukaaga gadija musanvu kuba twasigaye kuliya ogw'obwire okubuza omwana nti ova ati abasadde bagire nezi mbeze ndi kusetinga okweta security meeting omujja okuba abakulembeze bonabona n'abavunaanyizibwa mu bya security okwidde okubona ngeri ki etujja okutaasamu abatuuze baife era nga guno omuzigo gye bakubye amasasi mwasula ate mulemu yabeera agezaako okulumukira okuba nti yetaasa obulamu bwe era n'ebisokonkulo ebindi bikaali omu omukyalo oyo abeere musuubuzi walinga ku Freedom Square okulingiriza tempo nga atunda woofers ne radios era nga mulimu ne mobile money kyendowooza nti bano babeire ku bigendwa bingi ekyokumuyita n'ekyokumunaga kuba okusinziza ku ngeri gye bamukubyemu amasasi bagezezaako okukuba amasasi abayinza okuteteganya omuntu ku bulamu bw'omuntu okuba nti ava mu bulamu bw'ensi
kyambisiisa bubi no kubanga bana kino ekintu mbaire nkiboneranga bwaku TV aye nakibonye nakibweine waka weene twabaye tutusuubira kubaawo kintu kino nga tutuli kusuubira kino nga kinaabaawo kyatugwireku twawunze bakana buti bana tukaali mu kutya kuba n'amasasi gakaali mu nnumba ebisokompolo biri mu nnumba kino tutukituukanga kuku tubaye tubiboneranga galaye kyatuuse waife wano nganze omutuuze kumbeera eyabairewo tuliisaba bukuumi lwaki tukaali mu kutya kw'amaani suubira nti basobola okwiba nga bwesa yazira kibyaikulowoza dekera kuganula munka tawunga muno mukwana edasesa twawulira amasasi twasitawulisa setusooka twawulira nikirira nga tuloza tuti wankenda bakubona wali kulwana ati okuwulira esasi eryokubiri kulyofulumamu ate abasaddamu bisasi balumuka kati abasadde balumwike kadi okujja okubera okubona gwakubya amasasi kumbe ni neighbor ifanga kusaka twategera nti ba neighbor gwali kubirasi byotegeza bakamba agiresi atuwa information butuka wende motoka endo yaba agiresi kati bide batambula kubigire mpola kati amaze okubala amasasi batambula ate baje basika ne motoka eyo